ko karon sa Grab. Siguro na siya. ADN, Favos. Noon, naana. Sige, malakaw na ako. Mauna ako. Kamping, bye. Mato ko karon sa Mactan kay mag-collab ko sa J Park. Kamuntag. Mag-shooting kami sa Osaka Resort. Ay, kuya, kumusta? Morning. Dito ka sa, or sa likod na lang? Dito lang. Ayos May buntag, sir. Ay, may buntag, sir. Bisaya, kunin mo Bisaya, sir. Oo, Bisaya. Sige. Oh, so karon mo ato kami ni sayang nga mo. Laisito? Laisito. Muna ako kumigo na maghatod. Pero yung uyab, sir, no? Wala ko uyab. Ha? Wala ko uyab. Wala pa. Wala pa. Magita pa. Mangita. Dilitanan gwapo, laki. Dilitanan laki, gwapo. Dilitanan babae, gwapa. Dilitanan gwapa babayi. Nakadungo ka na. Oo. Astig. Nindot kayo. Sumapa na ang cancer na bantog ka silent killer. Utot ang silent killer. Utot. Oh, parang silent killer. Hinay man. Wala magsaba. Katong gikan ko sa Moalboal, may usa kay kano, nautot siya sa Ceres. Baho kayo, tanan namatay. Hindi, silent killer. Parang silent killer. Oh, nakukwarta sa likod. 106. Oh, sige. Kuya, doon na. Silent killer. Sa imo na lang ang sobra ha. Salamat ka, sir. Oo. Si? Luisito. Luisito. Luisito Villar. Sige, nice meeting you ha. Aping sa pagbiyahe. Ikaw, Salamat sa sir. tanan. Ikaw, sir. Sige, kung na kay Facebook, @kanako Bisayang Hilaw. Bisayang Hilaw. Oh, kay di pa hinog. Muna. Sige, bye. Sige, sir. Amping ha. Sige, nakaabot ako sa building sa akong mga amigo pero wala ko wifi so malisara na ako magkita sa ila. Wala ko SIM card, wala ko wifi so mangunta na lang ko. Naay wifi dire para makatawag ko sa akong amigo. Kay dire siya nagtrabaho pero dili ko sigurado kung asa. Ayos, nakahatag sila wifi para nako para makatawag ko nila. Kaya maulaw! Manang Pinay, maulaw. Hello. Asa karon? Where do I meet you guys? Because I don't have Wi-Fi. Look at all these fancy Filipino products that are well packaged now. We're fancy now, yay! Social! Sige, nakikuha na sila kape. Ako, tubig lang. Pero mulaka na kami sa Mactan, sa J Park. Nakaabot na kami sa J Park. Dili kami mag-shoot og video para sa ila. Murag promo video. Di ko sigurado kung unsay buhaton nato basta mag-shoot kami sa ila para sa ila. What kind of video are you shooting for them? Is it like a for their resort? Like a promo, like advertisement? Fun stuff. Like Fun social media or whatever. Like, hey, it's somewhere. Yeah. Come visit here. So much fun. All right. Should be sweet. Free breakfast.
If you guys want to make anything taste Filipino, put some Knorr in it. Carson, did you come all the way to the Philippines to eat Coco Crunch? Come on. But sensible, and I'll hold my tongue. Could it be another memory we've missed? Bye, kumusta imong buffet? I really hate it. Kahit the hard life. Bacon and hash browns. Oh, Kuya, sakit sa tiyan. Sobra kabusog. Alright, so the game plan today is we're just gonna have some fun here at J Park Resort. Hopefully we go jet skiing, there's pool, slides. Pretty much we're just gonna have fun and we're gonna film it for them. So it's gonna be a pretty fun day. Alright, so the first thing we're gonna film, it's gonna be the pools here. We're gonna go to the beach. Just jet skis, diving, and maybe some water slides to finish the day. Should be fun to film. I-video na namo ang mga slides dire. So ang sunod, muato kami sa dagat. Siguro maglanggoy, mag-dive kami. Ta. Sige, so nakakaon na kami, busog na. O karon, maghula lang ko sa ila kay nag-photoshoot pa sila. Pagkuhuman sila mag-photoshoot, magsakay na kami og jet ski. So, excited na kaayo ko. Tara! So Carson, what are you gonna do now? We're about to go jet ski. It's gonna be sick. Hi, Kuya. Okay, we got it. How's that, dude? That was wonderful. It was a ride of a lifetime. Wait, the lighting's down. Grabe ka nindot. Ikaw kaayo. Wala ko na hulog. So, success. Hey, at least you have that iPhone 10 at home. Dude, put all of my files. Stilan! Nahulog yung cellphone sa dagat. Di maalas. Dili kasi yan ito. Kung dila pa mo okay, We would like to thank our Jay, listeners. I dropped my phone in home. Basa! Sige, so human na kami mag-shoot diri sa J Park. Successful lang adlaw, pero usa ka cellphone ang naguba, so sayang. Pero lingaw kaayo sa pag-shoot diri. Sa akong mga kauban, nalingaw ng jeep kami. Karon siguro mo magkaon kami sa gawas, unya mauli. So salamat sa pagtanaw. Mao ni ang vlog karon. Og unta makabalik ka mo sa akong mga vlogs. Salamat sa tanan. Og amping.